umukino ku munsi wa gatatu UEFA Champions League wari wahuje ikipe ya Eintracht Frankfurt kuri stade yabo ya Deutsche Bank. Park yakira 58,000. Ikipe ya Liverpool isanze itsinda ibitego 5-1 binagabanyije igitutu ku mutoza Arne wari umaze iminsi abantu batekereza ko ashobora kuza kwirukanwa. Ibitego n'ibitego byatsinzwe na Hugo Ekitike ku minota 35 kuri assist ya Andy Robertson, ku minota 39 Virgil van Dijk atsinze igitego kuri assist ya Cody Gakpo, ndetse ku minota 44 Ibrahim Konate atsinda igitego kuri pass ya Dominic Szoboszlai, ndetse ikindi gitego cyaje gutsindwa na Cody Gakpo kuri pass ya Florian Wirtz, ndetse Dominic Szoboszlai atsinda icya gatanu nawe kuri assist y'uno musore bita Florian Wirtz. Uyu musore Florian Wirtz yaramaze igihe kinini ari kuri pressure, ariko byibura no mukino uraza kumufasha kuruhuka. Ekipe ya Liverpool mu mikino 5 iheruka yari imaze gutsindwa imikino igera muri 4, ariko no mukino itsinze ibitego 5-1 itsinda Eintracht Frankfurt. Byibura uyu watuma ino ekipe yongera gusubira kuri ritme ikareba niba yakongera gutsinda. Ino ekipe yavunikishije abakinyi benshi, harimo umukinyi Jeremy Frimpong wavunitse kwitako nagaru yungu gusa kubera yuko Alexander Isaac nawe yavunitse, ndetse Mohamed Salah nawe yagaragaye asoka mu kibuga atishimye nyuma yuko yakinnye iminota mike cyane. Abafana benshi batangiye kumusabira ati mure kuri no mugabo agende rwose, ibyo yakinnye yarabikinnye. Ekipe ni kimwe ndetse n'umukinnyi akaba ari ikindi. Iyi ekipe ya Eintracht Frankfurt y'abafana benshi cyane ntago yoroheye kubera kiri mu bihe bitayoroheye. Mu mikino 3 ya UEFA Champions League yerutse gukina hose irimo gutsindwa ibitego 5, ntago iri kujya munsi y'ibitego 5 ko kuri match bakinnye Galatasaray batsinzwe ibitego 5-1, match bakinnye na Atletico Madrid batsinzwa 5-1, ndetse n'ikipe ya Liverpool batsinze 5-1. Nyamara ikipe ifite umufana uteye ubwoba. Liverpool rero kugeza aka kanya byibura kwishimira yuko ibashiye kubona amanota muri UEFA Champions League. Arne pressure nayo igomba kugabanukaho gakeya, ariko bigaragara neza yuko ekipe ya Liverpool yatangiye gutekereza ko kuba yatangira gukinisha Hugo Ekitike cyaba ari igisubizo cyimbitse. Ikindi nacyo naho twabonye umukinnyi bita Florian Wirtz batangiye gucisha ku ruhande, bivuze ko ikipe ya Liverpool itangiye gutekereza ibisubizo byose bishoboka kugira ngo isubire kuri run ya form. Twizere ko Liverpool yagarutse cyangwa no gufatiranya ikipe yari yirwariye Eintracht Frankfurt, cyane cyane ko n'izindi kipe zose zatsinze 5-1. Genda Calvino Kwizera Pasoko Tovisala.